Sanibona, igama lami ngo-Amathulo. Sizokwenza ama-equations wemigqa e-parallel ne-perpendicular. Kulo mboniso sizokwenza izibonelo ezimbalwa ezisebenzisa imigqa e-parallel ne-perpendicular. Sizoba nomugqa lana, sizoba nemigqa e-parallel, bese siba neminye imigqa e-perpendicular. Bese uba nemigqa engekho perpendicular noma parallel. Ukukhumbuza, uma ungakaze wakubona lokhu ngaphambilini, imigqa e-parallel ayi-intercept, ayindluli emgqeni-ke yona ithi ngikubonise lana, ithi ngikudwebele lana ukuthi ubone lento engishoyo ukuthi imigqa e-parallel injani. Sibe no-x no-y, asithi sinomugqa lona ohamba kanje. Uma lokhu umugqa o-parallel wakhona uzoba kanje. Uyabona ayihlangani le migqa lena yomibili. Umugqa o-parallel uzobukeka unjena. Akusiwumugqa ofana ngqo, kodwa lana uma le banga leli naleli lifana naleliyana lizofana nalo. Uma islope sakhona sifana nalesi esinye sizofana, kuzoba neslope esifanayo. Ngakho-ke imigqa e-parallel iba neslope esisodwa, iba neslope esifanayo. Bese-ke ngapha imigqa e-perpendicular-ke yona, imigqa e-perpendicular iphambene-ke kunalo. Ithi ngibonise lana uma ngiwudweba kanje, o-perpendicular uzohamba mhlampe sithi uzohamba lana. Umugqa o-perpendicular uzondlula ku-right angle engu-90 degrees. I-right angle yakhona ingu-90 degrees. Ngeke ngikubalisele ngalokhu lana kulo mbukiso lona. Ngingayibonakalisa ku-linear algebra le nto lena engiyishoyo, kodwa lana uzobona ukuthi lo mugqa lona uyislope. Lena islope somugqa o-perpendicular. Asithi lo mugqa lo oyellow uneslope sika m ne. Bese lo mugqa lo o-orange o-perpendicular kulo uzoba neslope sika -1/m. Lo mugqa lona uba yi-inverse, uzoba yi-negative inverse yalo mugqa lo omunye. Manje-ke njengoba sokunalo lwazi lolu lokuthi i-perpendicular, umugqa o-perpendicular uba yi-inverse yalo omunye umugqa. Njengoba sokwazi lokhu, asibuke izibonelo ukuthi zithini lana. Lana uyabona ukuthi bathe umugqa unalama-point la u-4.3 u-4.3 no-8, bese leli elinye ipoint kuba ngu-1, -1 no-2.6. Ngakho-ke nalana le migqa le emibini ihamba kanjena. Asithi islope somugqa ngamunye, asiqale ngalo o-pink. Lo o-pink sisebenzise lana, lesi sizothi uslope 1, islope sokuqala. Sisenze-ke nasona singu-3, osusa u-0 ozodividwa ngo-4, osusa u-8. Susa u-8, bese lokhu kuphezulu kuzosinikeza u-3, bese lokhu ngaphansi kusinikeze u-12. U-4 osusa u-8 uzokunikeza u-12. Lokhu kuyafana nokuthi ngu-1/4, ngoba u-3 ungena ka-1 ku-3, u-3 ungena ka-4 ku-12. Bese-ke umugqa wesibini uzothini? Umugqa wesibini wona sizosebenzisa, sithi sizowubiza ngo-slope 2, sizowubiza ngo-m2 wona-ke. U-m angithi uyazi ukuthi umele islope. Ngakho-ke sisixazulule lo mugqa wesibini, sibone ukuthi wona uzosinikeza inani elinjani. Sino-1 osusa ngo-6 ozodividwa ngo-1, osusa ngo-2, bese-ke kuba ngu-7. Lokhu kuphezulu kuzokunikeza u-7, bese-ke lokhu kungaphansi kona kuzokunikeza u-1.
kuzokunikeza u-negative 1. Ngakho-ke naloko kuyafana nokuthi ngu-negative 7. Lokhu kufana nokuthi ngu-negative 7. Manje lana ama-slope awalingani. Ngakho-ke lona akusiyi-parallel futhi akusiyiyo ne-negative inverse. Akusiyiyo ne-negative inverse yako kokubili. Lokhu akusi-parallel futhi akukho na perpendicular ngoba islope asifani futhi lo 7 akasiyi-negative inverse yalokuya. Ngakho-ke nalana akusiyiko. Sisenze sesibini. Umugqa owodwa undlula kumaphoyinti u-negative 3,14 no-1, negative 2. Omunye undlula kuphoyinti u-0, negative 3 no-negative 2,5. Manje masivele sibuke ama-slopes ale migqa lena. Manje lena eluhlaza islope sakhona sizoba ngu-M1 bese-ke asixazulule le ehlaza-ke islope sakhona singu-M1 kuzoba ngu-negative 2 osusa u-14 ozodivida ngo-1 osusa u-negative 3 bese-ke lokhu kokubini kuzokunikeza u-negative 16 kanje bese lokho ngaphansi kuzokunikeza u-4 o-positive kona kuzokunikeza u-4 bese-ke lokhu kuyafana no-negative 4. Manje yini islope salo mugqa lo wesibini? Asibuke kumugqa wesibini islope saka M2 u-M2 slope sesibini. Sona-ke sizoqala ngo-5 osusa u-negative 3 susa u-negative 3 odividwa ngo-negative 2 osusa u-0 susa iqanda leli. Lokhu kokubini kuzokunikeza u-8 o-positive 5 osusa u-negative 3 uzokunikeza u-8 o-positive bese-ke ngaphansi u-negative 2 osusa u-0 osusa iqanda uzokunikeza u-negative 2. Ngakho-ke nalokhu kungu-negative 4. Manje-ke le migqa yomibili i-parallel. Uyakubona lokho i-parallel ngoba ine-slope esifana ngqo futhi ngiyakukhuthaza ukuthi uthole i-equation yalo mugqa yale migqa yomibili bese uyadweba uzibonele ukuthi ngempela i-parallel ngoba njengoba islope si-parallel. Siqhubeke. Lana umugqa owodwa undlula kumaphoyinti u-3,3 no-negative 6, negative 3. Manje-ke masenze lana senze islope sethu sokuqala isibalo sokuthola ama-slopes. Asibuke lo mugqa lona sithole islope sakhona sithi divide ngo-3 osusa ngo-negative 6 bese-ke lokhu kokubini kuzokunikeza u-6 bese lokhu kungaphansi kukunikeza u-9. Ngakho-ke nalokhu kuyafana nokuthi ngu-2 over 3. Ngakho-ke nalana yini-kena umugqa wesibini lana thi sithole umugqa wesibini ukuthi yini. Senze islope sesibini kanje M2 uzothatha u-negative 8 lo basinike yena no-negative 4 susa u-4 hayi negative 4 ususa u-4 no-2 ususa u-negative 6 ngathi ususa u-negative 6. Lokhu kokubini kuzokunikeza u-12 negative 8 ususa u-4 uzokunikeza u-negative 12 bese lana ngaphansi u-2 ususa u-negative 6 yena uzokunikeza u-8 ngoba lokho kuyafana nokuthi ngu-positive. Ngakho-ke lokhu kokubini kuzokunika u-negative 3 over 2 kuzokunika i-negative 3 over 2. Nalana uyabona ukuthi lena yi-inverse yomugqa ngamunye. Buka uma
uma ngino negative 1 over 2 over 3 lokhu kuyafana no 2 negative 1 ophindaphinde ngo-3 over 2 ozokunikeza u-negative 3 over 2. Le migqa yomibili lena yi-inverse yakho kokubili. Manje lena imigqa e-perpendicular. Ngiyakukhuthaza ukuthi uthole i-equation yale migqa lena bese uyayidweba le migqa lena ngoba sengikutholele islope lana, bese wena uvele udwebe uthole i-equation yale migqa yomibili uyidwebe ukuze ubone ukuthi le migqa lena indlula kanjani, ukuze ubone ukuthi i-perpendicular ngaluphi uhlobo. Siqhubeke-ke thina. Lana basithola i-equation yomugqa o-perpendicular ku-y olingana no-negative 2 over 5x osusa ngo-3 ondlula kupointi u-2,8 ndlula kupointi 2,8. Manje into yokuqala kulo mniningwane ukuthi umugqa lona o-perpendicular kuloya mugqa, ukuthi umugqa o-perpendicular kuloya mugqa. Lokhu kusitshelana, lokhu kusitshela ukuthi kusho ukuthi islope salo mugqa lo mele sibe yi-inverse ka negative 2 over 5. Kumele kube yi-inverse ka negative 2 over 5. I-equation yalo mugqa lona izoba yi-inverse esikhundleni sokuthi kube ngu negative 2 over 5, yona ke izovelisane ibe izoba u-5 over 2 esikhundleni sokuthi ibe negative izoba positive. Manje lena i-negative inverse ka negative 2 over 5. Negative uba positive bese uphendulela lezi nombolo lezi, uphendulela lo 2 over 5 umenza u-5 over 2 kanjena. Lena yi-inverse yalo mugqa lona. Manje ke lokhu kuzoba yi-slope sethu, futhi singasebenzisa kona, singasebenzisa le point lelo, singasebenzisa i-slope point formula. Lana sizoba no y8 ususa u8 bese ngapha siba no 5 over 2 ozophinda ngo-x ususa ngo-2 sifike i-bracket bese ke ngapha lokhu kuzosala lena i-equation yomugqa. Lena kuzoba i-equation yomugqa we-point form slope uma ufuna ukuyibeka ku slope intercept form uzoyibeka, mara kodwa ithi siqedelana kanjena. Bese ke lana ithi sihlanganise ngo-8 inhlanga zonke, ngapha sizosale no y wethu, bese ngapha sizosala no 3. Ngakho ke nalena isiyona i-slope intercept form. Uphinde futhi usivakashele kwa-Clickmat uthole ezinye izibonelo eziningi, ufunde nathi njalo.